Politiki ya Afurika yagiye irangwa n'ubutegetsi bw'igihe kirekire ku baperezida bo mu bihugu bimwe na bimwe. Ubwo butegetsi bw'igihe kirekire bukaba bwaragiye bugira ingaruka zikomeye ku baturage no ku mateka y'ibyo bihugu. Bimwe muri ibi bihugu byagiye bibona iterambere mu rwego runaka, ariko nanone ntitwakwibagirwa n'ibibazo bidasiba kuvugwa n'ibihugu byo mu burengerazuba by'igitugu hamwe na hamwe. Abenshi mu baperezida twagiye tubona barambye ku butegetsi baranzwe no gukoresha imbaraga za gisirikare, guhindura itegeko nshinga kugira ngo bakomeze kuyobora, ariko nanone gutinda ku butegetsi hari n'ubwo binaterwa no kutizera umutekano wabo nyuma yo kubuvaho. Mu myaka myinshi ishize ibintu nk'ibi byabaye ikimenyetso gikomeye cya politiki ya Afurika. Icyo twibaza hano ni iki: ese kuba abayobozi bamara igihe kinini ku butegetsi byazanye ibyiza cyangwa byazanye ibibi kurushaho? Igisubizo ni uko hari aho byagize ingaruka nziza, ariko hari n'aho byagize ingaruka mbi. Ku ruhande rw'ibyiza, hari abashoboye kuzana umutekano mu bihugu byabo igihe cyose bari ku butegetsi, bashyira imbere gahunda z'uburezi n'ubuzima bwiza ku baturage. Hari n'abashoboye kubungabunga isura y'ibihugu byabo ku ruhando mpuzamahanga. Ku ruhande rw'ibibi, hari abaranzwe no gusesagura umutungo, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo, kudaha abaturage amahirwe yo gutora mu buryo buboneye no gukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo bagumane ubutegetsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abaperezida 10 bayoboye imyaka myinshi muri Afurika, imyaka bamaze ku butegetsi, ibyaranze ubuyobozi bwabo n'ingaruka byagize ku bihugu bayoboye. Ndakwibutsa kubanza gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu, ubundi ukurikira iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Nguhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasanga perezida w'igihugu cya Kenya witwaga Daniel Arap Moi. Yabaye perezida wa kabiri w'igihugu cya Kenya kuva mu mwaka w'1978 kugeza mu mwaka w'2002. Yaje ku butegetsi asimbuye Jomo Kenyatta nyuma y'urupfu rwe. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no gufata ibintu mu buryo bukomeye cyane mu guhangana n'abamurwanyaga muri politiki. Yashyizeho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe ryitwaga KANU, ariko nyuma za kotswa igitutu n'amahanga ashyiraho amatora y'amashyaka menshi mu myaka y'1990. Nubwo yayoboye imyaka 24, igihugu cye cyahuye n'ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibirego bya ruswa, ariko yanashimiwe ko Kenya yabashije kwirinda intambara zabaye mu bihugu bituranye. Ku mwanya wa 9 turahasanga perezida w'igihugu cya Misiri witwaga Hosni Mubarak. Wabaye perezida kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'2011. Yageze ku butegetsi nyuma y'iyicwa rya Anwar Sadat. Hosni Mubarak yayoboye Misiri mu bihe by'akarere k'amajyepfo ya Aziya na Afurika y'Amajyaruguru byari byuzuyemo intambara z'umutekano muke. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no kubaka ubucuti bukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abaturage benshi bamunenze kubera ruswa n'ubusumbane mu bukungu. Yakuweho n'abaturage mu myigaragambyo ya Arab Spring mu mwaka w'2011 nyuma y'imyaka 30 ari ku butegetsi. Ku mwanya wa 8 turahasanga Hastings Kamuzu Banda w'igihugu cya Malawi. Hastings Banda yabaye perezida wa mbere wa Malawi kuva mu 1964 kugeza mu 1994. Ubuyobozi bwe bwari bushingiye ku ishyaka rimwe, aho yihimbaga izina Nkuru Wadziko risobanura umubyeyi w'igihugu. Banda yayoboye mu buryo bukomeye, abaturage be bose bakamufata nk'umuntu wagombaga kubahwa nk'umwami. Nyuma y'imyaka 33 ku butegetsi, yashyizwe ku gitutu ashyiraho amatora y'amashyaka menshi maze aratsindwa. Ku mwanya wa 7 turasanga perezida w'igihugu cya Zimbabwe wamenyekanye cyane witwaga Robert Mugabe. Robert Mugabe yayoboye imyaka 37. Ni umwe mu baperezida bamenyekanye cyane muri Afurika. Yabaye perezida wa Zimbabwe kuva mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'2017. Yatangiranye isura nziza nk'umurwanashyaka w'inyigisho z'ubwigenge, ariko ubuyobozi bwe bwarangiriye mu kunengwa cyane. Mugabe yashyizeho gahunda yo kwambura abazungu imitungo y'ubutaka ikajya mu maboko y'abirabura. Ibi byakurikiwe n'ihungabana rikomeye ry'ubukungu, ndetse igihugu kigeraho amafaranga yacyo atagaciro. Nyuma y'imyaka 37 ku butegetsi, yasimbujwe n'igisirikare mu mwaka w'2017 aho yasimbuwe na Emmerson Mnangagwa. Mu mwanya wa 6 turahasanga perezida w'igihugu cya Togo Gnassingbé Eyadema wayoboye imyaka 38.
Eyadema Gnassingbé yayoboye Togo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi kugeza apfuye mu mwaka w'ibihumbi 2005. Yashinze ishyaka rya RPT riza kuba kimwe mu bikoresho byamufashije kuramba ku butegetsi mu gihe kirekire. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no gukoresha ingabo mu kugumana ubutegetsi hamwe n'ibikorwa byo kwigwizaho umutungo, ariko nanone yabashije kubaka isura yo kuba umubyeyi wa Togo, bituma agumana icyubahiro mu baturage kugeza ku rupfu rwe. Ku mwanya wa gatanu turahasanga perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, umaze ku butegetsi imyaka 39. Gusa kuri Museveni we mu mwaka utaha 2026 hateganyijwe amatora, ndetse binashoboka ko aya matora ashobora kuyatsinda akongeraho imyaka 5 kuri iyo myaka 39 agakomeza ubuyobozi bwe. Museveni yabaye perezida wa Uganda kuva mu 1986 kugeza uyu munsi. Yamenyekanye ku rugamba rwo guhirika Milton Obote ndetse na Idi Amin. Ubutegetsi bwe buri mu butegetsi muri Afurika abantu badasiba kuvuga ko ari ubw'igitugu, bitewe n'uko agenda ahindura itegeko nshinga uko abishaka. Ku mwanya wa kane turahasanga perezida w'igihugu cya Gabon witwa Omar Bongo Ondimba, umaze kuyobora imyaka 42. Omar Bongo Ondimba yabaye perezida wa Gabon kuva mu 1967 kugeza mu mwaka wa 2009. Ni umwe mu baperezida bamaze igihe kinini ku butegetsi ku isi. Yabaye umuyobozi w'ubukungu bwa peteroli bw'igihugu cye, ndetse ashobora kuba umwe mu baperezida bafite ubutunzi bwinshi cyane muri Afurika. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no guhuza ubutegetsi n'imiryango mikuru y'Ubwongereza n'Ubufaransa, ndetse no kurwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ikindi kandi twavuga nuko Omar Bongo yabashije gusigasira umutekano wa Gabon by'igihe kirekire. Ku mwanya wa gatatu turahasanga perezida w'igihugu cya Cameroon umaze imyaka 42 ku butegetsi. Uwo muperezida yitwa Paul Biya. Paul Biya yayoboye Cameroon kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 1982 kugeza uyu munsi. Ni umwe mu baperezida bakuze cyane ku isi, akaba afite imyaka irenga 90 ariko akiri ku butegetsi. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no gucunga ubutegetsi mu buryo bw'igitugu, aho amashyaka atavuga rumwe nawe akunze guhura n'akarengane. Yagize amahirwe yo kuba Cameroon ifite umutungo kamere n'ibikorwa remezo byiza, ariko igihugu kigumya kugarizwa n'ubukene ndetse n'intambara hagati y'uturere tuvuga Igifaransa n'uturere tuvuga Icyongereza. Kabiri turahasanga uwahoze ari perezida w'igihugu cya Libya wayoboye imyaka 42. Uwo nta wundi ni Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ari mu bayobozi muri Afurika bivuga ko babaye abaperezida beza b'ibihugu byabo, ndetse bakagira aho babivana bakagira n'aho babigeza. Muammar Gaddafi yabaye perezida wa Libya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 1969 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2011. Yashoboye guteza imbere ubukungu bwa Libya binyuze kuri peteroli, ariko anashinjwa gukoresha amafaranga y'igihugu mu bikorwa bya gisirikare n'iterabwoba ku rwego rw'isi. Yakuweho n'abaturage b'igihugu cye bafashijwe n'ingabo za OTAN mu mwaka w'ibihumbi 2011. Muri icyo gihe yanapfuye arashwe. Ku mwanya wa mbere turahasanga perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial ariwe Theodore Obiang Nguema Mbasogo. Theodore Obiang Nguema yafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na 79 nyuma yo guhirika umuvandimwe we Mathias Nguema. Kugeza uyu munsi aracyari perezida wa Guinea Equatorial. Niwe perezida umaze igihe kinini ku butegetsi muri Afurika yose. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no gukoresha umutungo wa peteroli ubarirwa muri miliyari nyinshi cyane, ariko abaturage benshi bakaba bagihura n'ubukene bukabije. Yashyizwe mu baperezida bakize cyane ku isi, mu gihe igihugu cye ari kimwe mu bifite abaturage batishoboye cyane ku isi. Ngayo nguko rero ngurwo urutonde rw'abaperezida 10 barambye ku butegetsi ku mugabane wa Afurika. Ufite igitekerezo waduhereza, jya muri comment hasi wandikemo utubwire icyo wumva wifuza ko twazaganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Bye bye.